Good morning and welcome back to the 46th episode of Engleski kroz govorne vježbe. Nadam se da ste to uspjeli razumjeti. U prošloj smo epizodi govorili o dijalogu u uredu, a danas ćemo učiti o obrocima i hrani. Za početak nekoliko rečenica ponavljanja. Koliko je daleko Beč od Budimpešte? How far is Vienna from Budapest? Udaljen je oko 200 km. To je puno više nego od Zagreba. It's around 200 kilometers away. That's much more than from Zagreb. 15 plus 7 podijeljeno s 2 jednako je 11. Fifteen plus 7 divided by 2 equals 11. Svi mi smo veoma marljivi, ali nitko od njih nije. All of us are very hard working, but none of them are. Ovdje ste umjesto none of them are mogli reći none of them is. Je li itko od vas ikad na vrijeme na poslu? Is any of you ever on time at work? Umjesto is any of you mogli ste reći are any of you. Ovo je za tvoj rođendan. Rođendan ti je danas, zar ne? This is for your birthday. It is your birthday today, right? Pripazite na naglasak u drugoj rečenici. It is your birthday today, right? Doručak se kaže breakfast. 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 Za doručak se kaže for breakfast. For breakfast. Neki tipični obroci za doručak uključuju jaja. Jaje se kaže egg. Egg. Jaja, eggs. Eggs. Slanina, što se kaže bacon. 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 Tost, što se kaže toast. 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 I zobena kaša, što se kaže oatmeal. 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 Eggs, bacon, toast, oatmeal. Dobro jutro mama, dobro jutro tata. Good morning mom, good morning dad. Što je za doručak danas? Stvarno sam gladan. What is for breakfast today? I'm really hungry. Dobro jutro, sine. Ima jaja i slanine za doručak. Good morning, son. There's eggs and bacon for breakfast. Pa u redu. Ima li šta mlijeka u frižideru? Oh, well, all right. Is there any milk in the fridge? Ne, nema ništa, ali sestra ti je u supermarketu sad. No, there is none, but your sister is in the supermarket now. Ovdje ste umjesto no, there is none mogli reći no, there isn't any. Zobena kaša za doručak opet. Nema li šta slanine? Oatmeal for breakfast again? Isn't there any bacon? Ne, nažalost nema, ali tata je u mesnici s druge strane ulice. No, unfortunately there isn't, but Dad is in the butcher's across the street. Što je za doručak? Je li tost s jajima i slaninom?
What's for breakfast? Is it toast with eggs and bacon? Sjajno. Tost mi je omiljeni doručak. Excellent. Toast is my favorite breakfast. Gdje je tata? Zašto nije ovdje za doručak s nama? Where is Dad? Why isn't he here for breakfast with us? Vani je s tvojim bratom, u ljekarni su. He is outside with your brother. They're at the pharmacy. Što su sve one kutije u garaži? Zašto su tamo? What are all those boxes in the garage? Why are they there? Obrok, odnosno jelo, se kaže meal. Meal. Poput onog meal u oatmeal. Zobena kaša. Ručak se kaže lunch. Lunch. Za ručak se onda kaže for lunch. For lunch. Juha se kaže soup. Soup. Tjestenina se kaže pasta. 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 Konačno, meso se kaže meat. Meat. Soup, pasta, meat. Ne miješajte riječ meat, meso, s riječju za obrok meal. Meat, meal. Ručak je moj omiljeni obrok. Lunch is my favorite meal. Što je za ručak danas? Ima li išta mesa? What is for lunch today? Is there any meat? Ne, nažalost ne. Ima nešto juhe i tjestenine. No, unfortunately not. There is some soup and pasta. Tjestenina opet. Zašto nikad nema mesa za nas? Pasta again? Why is there never meat for us? Pa, tjestenina je zapravo omiljeni obrok za puno ljudi. Well, pasta is actually the favorite meal for a lot of people. Primijetite da sam za puno ljudi doslovno rekao for a lot of people, za puno ljudi, a ne for many people. Rekli smo da many, koji isto znači puno, upotrebljavamo samo u negativnim ili upitnim rečenicama. Za puno ljudi? Gdje? U Italiji, ali ne ovdje. For a lot of people? Where? In Italy, but not here. Koji je tvoj omiljeni obrok? Doručak ili ručak? Which is your favorite meal? Breakfast or lunch? Ovdje ste umjesto which is your favorite mogli reći what is your favorite. Barem nema juhe danas. Obično je juha četvrtkom. At least there is no soup today. Usually it's soup on Thursdays. Kakva je njena tjestenina obično? What is her pasta like usually? Odlična je zapravo. To je njeno najbolje jelo. It's excellent actually. It's her best meal. Nije tako dobra kao tjestenina moje bake. It's not that good like my grandmother's pasta. Ima dovoljno mesa i jaja za oba obroka.
There is enough meat and eggs for both meals. Ovo je najbolja mesnica u gradu. Njihovo je meso odlično. This is the best butchers in the town. Their meat is excellent. Koliko košta? Dobro je, ali je li skupo? How much is it? It's good, but is it expensive? Nije čak ni toliko skupo, tek je 5 eura. It's not even that expensive. It's just 5 euros. Ima li išta soli za ovo meso? Is there any salt for this meat? Ne, nema više soli, ali ima nešto šećera za kavu. No, there is no salt anymore, but there is some sugar for the coffee. Ovdje ste umjesto there is no salt isto tako mogli reći there isn't any salt. Oprostite, ali koji je datum danas i koji je dan? Excuse me, but what is the date today? And what day is it? Ovdje ste u drugom dijelu umjesto and what day is it mogli reći which day is it. Danas je 19.3.2021. Petak je. It is the 19th of March 2021. It's Friday. Moj omiljeni doručak je zobena kaša s jajima i kavom. My favorite breakfast is oatmeal with eggs and coffee. 12 podijeljeno s 2 jednako je 6. Twelve divided by 2 equals 6. Nema li nešto tjestenine u onoj kutiji na polici? Isn't there some pasta in that box on the shelf? Zapravo ima, hvala. Actually, there is. Thank you. Kako je vrijeme tamo ovaj tjedan? What is the weather like there this week? Ujedno je i sunčano i kišovito i snježno. Oh, it's both sunny and rainy and snowy. Ima previše hrane za neke od nas. There is too much food for some of us. Nitko od nas nije gladan. None of us is hungry. Ovdje ste mogli reći none of us are hungry. Nitko od nas čak nije ni gladan. None of us is even hungry. Još 2 riječi samo u ovoj lekciji. Večera se kaže dinner. 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 Za večeru se onda kaže for dinner. For dinner. Pizza se kaže pizza. 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 Pripazite na izgovor. Nemojte reći pizza, već pizza. Pizza je iz Italije i to je njihov omiljeni obrok. Pizza is from Italy and that is their favorite meal. Ne, to je netočno, to nije istina.
Oh, no, no, that's false, that's not true. Njihov je omiljeni obrok tjestenina, zar ne? Their favorite meal is pasta, right? Ima li još uvijek pice od večere? Is there still pizza from dinner? Ne, ali ima dosta slanine i jaja. No, but there is enough bacon and eggs. Meso u ovom supermarketu je ujedno i najjeftinije i najbolje. The meat in this supermarket is both the cheapest and the best. Primijetite da sam rekao the meat, jer govorimo o točno određenom mesu, naime, tom mesu iz tog supermarketa. Ja živim na 2. katu, a ured mog šefa je na 3. katu. I live on the 2nd floor and my boss's office is on the 3rd floor. U redu, sad ćemo ponoviti riječi iz današnje lekcije. Doručak. Breakfast. Jaje. Egg. Slanina. Bacon. Tost. Toast. Zobena kaša. Oatmeal. Obrok, odnosno jelo. Meal. Ručak. Lunch. Juha. Soup. Tjestenina. Pasta. Meso. Meat. Večera. Dinner. Pizza. Pizza. To je sve za danas. Čujemo se u idućoj epizodi za par dana. Pozdrav!